Kanigade All India Radio Shillong ko kubor ban pulia do Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ko kubor mentaka step. Menteri Korbari ke Sarkar Preng ulakmi bedekran ke Jinglong Jingman ke Jingsong Shngan Hagari kamtam hajamu bat Kashmir. Ka Sarkar Arunachal Pradesh klele banwanra da kerukom trekam ban pendan kamsho ikikot sada haki office. Bad egamet yap wayu kendat lap ha Kaziranga National Park hanin kesni. Ka kubor ke babenia. Menteri Korbari ke Sarkar Padang Urajanat Singh henen kesngi ule kran bat kemi ya ke Jinglong Jingman ha ke Jingsong Shngan Hagari kamtam ha ke jela jamu bat Kashmir. Kani ke Jingyalang kale kran ru ikilat ban khang ikinu-ginu ke Jingtemu ban penthod ya ke Jingsong Sop ta kiseng le ano na Pakistan. Menteri ule hukum ya barok ki he Sarkar ban shim ikilat ban pendu obor ki le ano ki batrai kam ha Kashmir. Lawan banishim bentah kini ke Jingyalang dau National Security Advisor Ajit Doval, Secretary Ketnat Korbari ke Sarkar Padang, bat Director ke Intelligence Bureau. Ke Sarkar Arunachal Pradesh kele ban penslor ke Jing penankam yang Information Technology, hai ke Jing Syakri Sarkar kada ke senam Hajar Arpuwei. Baru ke office Sarkar ke nom penankam syo ikikot sada bat kin kelalong no ki e-office. Loong menteri rang ba ke jela upema kandu ha Tawang hnen kesni. Haba play ki wifi spot na kebenta ke distrik Tawang bat dirang. Menteri rang ba uloong ba ke Jing mentoy na ke Jing bam penankam syo ikikot sada kalong ban pensange ke Jing leathok ban pentikna ke Jing khot ke Jing trekam bat ban pensuk ke Jing ai Jing Syakri ya kipat ba. Menteri rang ba ulai ro-ru iki bor peniat distrik ke Tawang ki ba pentrei gambha yak program Sarkar apke dwar lani ke Sarkar ha ke Jingkhang Jongpi ha ke distrik Brokawai. Menteri kena ketenat Korbari ke Sarkar Preng ukiren Rijiju bat kiwe-kiwe ki MLA kile dan lang ha ke program. Katwiar lengwiar Depay Society hinen kesni ke lepenlong ya ke Jingikran Memorial Lecture halor ki arngot ki nongtho Khasi bapau kata uba Webster Davis Jerwa bam kuah Edward Ublay, badu Professor Bevan Lionel Swear bam kuah Edward Ublay, Hasin Edmonds College Shillong. Ya ka paper halor kejingim uba Webster Davis Jerwa la tho bad penbit penbiang da unong tho Khasi bapau uba Krau Kupar Karluki. Bad lepule da keno hikai na ka Khasi Department kenega College ka Professor Rosa Mary Maulong. Ya ka paper halor ke Jingim u Professor Bevan Lionel Swear laai da udkot ka Khasi Authors Society uba Rafael Warjeri. Ha ka paper jong uba Krau Kupar Karluki u lakren syapang ki jingno senyang uba Webster Davis Jerwa sya ke Jingroy bat jingkiu syaprang ka literature Khasi. Ha ka pat kaliang uba Rafael Warjeri u lakren syapang ki jingno senyang u Professor Swear sya ke literature Khasi. Ya kene ke Memorial Lecture la penlong rengkat ke Jingit Reilang bat ke All India Poeters Conference Meghalaya Chapter bat ke Tenat Pule Khasi ke St. Edmonds College Shillong. Ya ka Pakhang Shnong la penlong Halal Chowk City Center ha Srinagar bat kithan namarjan hnen kesni ban penpau ke Jing Persha ke Jing Thombor ya ki Kashmiri ha Jammu bat Kashmir bat Shabar ke Jilla. Ki try dukan bat kinong de bat nong khayi ke lakhang ya lagi dukan ha ka Pakhang Shnong balkhot penlong da ka Kashmir Traders and Manufacturers Forum ka Kashmir Economic Alliance bat kiwai ki seng jong kinong khayi. Ki nong de dukan ke la penlong ru ke jingyat pat ba ban penrem ya ka Jing Thombor ke Shipai bat kiro pat ba. Ya ka medyap jong weu kendat bala penyap da kinong be amrat bean lalap ha Kaziranga National Park hnen kesni. Bat kani kedai ka jingsha penyap bean ke benengkong yau kendat ha kani kesnem ke bamenta. Kareng jong neu kendat kalaja bat ka medyap jong neu kendat lalap na ka Bokakhat Subdivision leithu u Divisional Forest Officer ka Kaziranga National Park u Ruhini Balaf Saikya. Lalap ya kidak kuli ha kemet jong neu kendat. Ka kenhuan kinong pahara klau bat kipulit kilalet cikene gebenta jong ka klau banwat iki runar ibasiat hnrei omsyum lalap yaki. Kani ka kubor ka Wanchapi nak All India Radio Shillong. Ka Prasar Bharati Board kala penrem jor ki Jing Thombor ki leano ha ka kali ki Shipai CRPF ha Pulwama ha ke Jela Jammu bat Kashmir.
Ka prasar Bharati Board kalapan pau ya kejing snolem syaki bahayang jok sipai balakala marta. Chairman ganega board Surya Prakash ulapan pau ya kejing snolem syaki bahayang. Nong yalakai kriket berem ke India Virendar Sehwag nen kesngi ulaterwa ban penlut na kebenta kejing pulie jongki kun jongki sipai CRPF ke bela syak thombor bat syak penyap hagile no hapul wama ha Jammu bat Kashmir. Ula-kular buun kami kejing pulie ki kun jongki negi sipai balaklat ha ka Sehwag International School. Ha kawai pat kaliang unong ya kura bapau Vijendar Singh ubatrai bat katenat pulet Haryana. Ula no senyang ya ketulap basi benai jong syaki bahayang jong sipai ki balaklat no. Ki pulit katenat penyat rel nen kesngi kali okurup ya khatar kilo ukenja na wei breu balasong ha rel na ka station rel ha Guwahati. Ki pulit kali yo ban kurup yo ne ukenja na une breu ubasong ha rel Kamrup Express. Une breu ulasong ha rel na ka station rel na Dimapur. Ya ka mokodma la register ha po ka NDPS Act. Une ubreu udai ubana kejela Uttar Pradesh. Ka yeng syari na Delhi nen kesngi kala penjelan syuk ekejing ai jamin bersipor ya Robert Vadra hadu ka artarik ubnai leber ha ka bedai bat kejing keno pendankam baklai ke pisa bala ujor dak Enforcement Directorate. Bat kala keno bau Robert Vadra ometrailang ha kejing tokit. Nong bishar bakerpang Arvind Kumar ulai kejamin cu Robert Vadra ubre ukurim jongka Priyanka Gandhi Vadra bat ukun jong Presiden Keseng Kongres Rahul Gandhi. Ka yeng syari kala penjelan ru ya ku hukum bampat syak ban kem ya nong yarap bajan jong Robert Vadra bat ubala syak keno lang hakane ka kambam sap kata Manoj Arora hadu ka artarik ubnai leber. Special Public Prosecutor DP Singh badu Advocate Nitesh Rana kibami khmat na kebenta ke Enforcement Directorate kilaong bau Robert Vadra yatrelang bad ai ki jubab ke basai. Hendrai Senior Advocate KTS Tulsi ubayasat na kebenta Robert Vadra ula kentat ikene kejing keno bad ulaong bau Robert Vadra ukloi banwan ban jubab lada syakot. Ka Saina Nehwal kala penlem ya ka PV Sindhu ha ka jingil akai badminton jogi kentai ba Paramarway ha ka Yonex Sunrise Senior Badminton Nationals ba Prapulai ka balong ha TRP Indoor Stadium ha Guwahati hanen kesngi. Ka Saina Nehwal ka belayo eka nam job Lycian kala lekai ba bat klala ban penlem ya ka PV Sindhu. Ka Saina Nehwal kala penlem teng ya ka Sindhu ha ka Gold Coast Commonwealth Games ha ka senam balalek. Ha kawai pat kaliang Sorab Verma ula job ikan nam job Lycian ha ka Senior Badminton Nationals daga bapenlem ya Ulakshya Sen ha ka jingakun Paramarway. Haswa ban penkut ya kubor ha ka step sa sisian kimat bakongsan. Menteri Korbari ke Sorkar Pedeng ulakmi bedekran ya ke jinglong jingman ka jingshong shingan ha ka ri kamtam ha ka jela Jammu bat Kashmir. Ka Sorkar Arunachal Pradesh kalele banwanra da kurukom trekam ban penankam syo ya kikot sada ha ki office. Bad ya kamet yap jong weu kendat lalap ha ka Kaziranga National Park hanen kesngi. Bad katto ko kubor kalakot akan nika step ka balawan shapi na All India Radio Shillong. Ha ka por pravajing ineso abaga Delhi Station na kabenta ka kubor ha ka ketin Hindi. Kabanbot na ka kubor ha ka ketin Pareng ha ka por prakat san minute. Ngi penken mau ya pi kinong snap bah kapor prash teng na kanika station pinyo e kubor na katanj telam mingi ha kakten pareng. Sngoba ban abmentai ki kubor na Delhi.